önce trafik başı ser bazım. Biz istemiyoruz asla. Zaten bu hükümetin bize bir faydası olmadı bugüne kadar. Sadece onu da elimizde alsa bizim gençlerimiz nereye gidecek? Hayatımız bitecek burada. Nefesimiz kesilecek. Biz istemiyoruz asla. Zaten alt kısmı baraj oldu. Bütün tarlalar gitti. Üstü de tel örgüye çevirecekler. Sular kesilecek. Hayvanlar ne olacak? İnsanlar nereye gidecek? Belki gençlerimiz yarın bir gün orada kendi şeylerini çıkaracaklar. Ekmek teknemizdir oralar. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Bilsek çadır kuracağız, nöbet bekleyeceğiz. Kendimizi Allah korusun kepçenin önüne bile atarız. Biz bunu istemiyoruz. Kesinlikle. Bunu herkes bilsin. Herkes oturduğu yerde otursun. Bu alanda şimdi azıcık bir alan kalıyor. Bizim burada güç etmemiz lazım. Kimse bize de yer de vermez. Biz nereye güç edeceğiz? Kesinlikle istemiyoruz. Birlik, beraberlik olacağız. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. جا إنسانون ما جا حيوانون ما أصلا kesinlikle ما أقول قبل نكن يو كنار ما براج بس يو خكار تلو رجع كاشكر حيوان ما نشيل بتشيل يو كنار ما جورا جين ما يو شون إزم كررون ما حيوان ما شون كرر شرر ذاتن قبرة وايكار إنه كفك وايكار همتي وايكار حيوان ما نشيل شرز ما سكني ما يو حيوان قايتا كن ما زور يو حيوان قايتا كن ما حيوان زيوخ ما أنا دو تشكي كن ما تشيل كن وأنا دو ورزين كوكرة ورزين يو جاب دار وبيك بانل وانه kesinlikle aslen ma buzun ma çadır kurmuşken ma buzun ma ölüp fermani duniz ma aslen göre kabul neke az bostu qaytakan aras qaytakan az ega qaytakan az amma çi qaytakan hükümet ka çek marni varda çek mana şişirega mana şişiraz hem des domuz ispar razun ma çi kart bir manişi masake ya azun kurmuşken ma az kabul neke ما هیچ قبل نکن ما اونین مال خود براجه ما چی کردم ما چی رنگ ماشین او گزر و برنه نیواردن ماشین او ایزم برنه نیواردن حکومت پیر ما بون قایب اون ارمونه شکایت چی ما گیزلی جانی اتون او چار بیار بینک ما اوجاق بیار آده سروید جیرون متبرو این معاش نه چی شش دو که آقا شش باب که آقا سوک ما پیر دستک بدیم نو ما هیچ نیواردن قلمیش بیستر سر شو روش بیا ما یابونه بنده ما هم حیو قایتا کن ما هم یگا قایتا کن ما هم چی قایتا کن راس قایتا کن ما بستو قایتا کن ها پیر سبب دولت اخ ما دونه نه ما نیکن ما ندون ما نگین ما صاحب مال دخوجی ما پیر دستک دوم نمنو زادن ایر ماشی یا سویت اسکر ما روش ما کاری گرد کاری دست ما چنیب ما چی کت ما بر کت ما باید بیر تبر ما پیر دستک بدیم نو ما چی کارو گین ما مال ساعد مال دخواجي ونانيا ما دوي حق من شارو اتون نياز اجاق باو حق من چيو حق من شارنيا حق من يزمنيا نيواردون مراوي شو يزم قاغد شو 15 milyar بد يا قاغدات بيا كيسم يزم قشلختون اوابن يعني شن يشون بيدمت هي قاي ما عنده ormana yasak yeşil petken panel vani makabil niye ki genç maiz çim misun maiz yaşlı maiz ahtar maiz madde de xud destek vecin mani vardı ma hiç ni vardı ما بازمن دی ما ای وردیکه و تبی باوکال ما داپیر ما ایوتی ما شش باب که آقای ما او تیاشمیش بی بوستون ما کی ما همه چی ما چیو ایوتیو ما قبل نیکین دوی ما بیر چی برازی با ایزم ما اصلا نیواردون ما برنی
او یو نهانیون دوار رازنیون دو دیما با باراج دو دیما براشت او ندای ما رایر ما چین و چید ما چین ما نه کار ما قبل نکی ما شو خوارزین بند کفچی ما گوین خرسنین ما دو اخنی دوید ما چی خنی واردن بیر دو دی ما چی بک ما قبل نکی نه والله ما دو دی خورا راضی یاش ما 50 زمان ما وته ما کینه کی دو ما وته زوجای عیل ما او تخش بی والله ما نی واردون ما خوارزین بند کفچی بوستون ما اس ناولیر ما اس داربر ما اس باراج برایزای و چلکه آو نی دا ما آو ما چینه ما امنون گیرین آو آلتی آپی ما چینو چخور ما پر بی و چین مار کاشکو والله ما راضی بی او انا دوز مارا بی ما خود دکیم فک کفچی ما گون خرشتین ما نی واردون ما انا واکیم والله ما نی واردون ما انا عزیت واردو ما بوین براش ما دیر قات بوین براش قی ما بین کوبر واردون ما شون والله ما نی واردون ما هیچ قبل نیکین اصلا آک وازن گروبک مالا الله را بین این ملمکت ما بدون کوم شون قی ملمکت ما مارگینی زور رید مارگین والله ما نی واردون ما شون خواردن فک کفچو ما چند سر جای پی ما باکال ما داپیرون ما به لم دار بر ما ین برنین مقصده کار مانیشین لم خبرن بیار که مانیشین ایزی مخبرن بیاری چند سر با ما تیاشه میش به عیل ما گده ما پی ما باکان ما با همه لم بونم چند سرای با ایریو چی بنا لم اسمو تا یاشه میش نبنا و چیو و تا براش یا آمار مثلا یا اینی ما ایسی آی این که چی با اینی ما پیر آکه این زوابنا ما نشینین او تیاشه میشی دوی ما بلیکه برا بلیکه مثلا دوی ما وشه رنده ما پیریم نه حس که مثلا خاینه پیسه ندو دی ما چی نشسته که ندو مایا شسته که والله همه نیو دعوا نیو چی دو ما والله واشه ما دو دی خوره حس کن با کیم دیار بک از ما و تا بغنو برازه هندک دو ما واشه از انیشا ویره بند ماین و تا ما پیر اقربای یا باجی دو دی ما چینو ما ویشی کوی ما تا مثلا ما این جای ما چینو جای ما چین والله ما شید ما جای نیاشه میش نیبین ما ذات شکر خاصالغی ما اوتو ما دو جانی وارو نشون جا والله ما قبل نیکید این که کفچه موچه ما والله ما پیشون خارزه این بند کفچو ما این دکایت بند امر حکومتی داربه استانبول ما وتا بزرنی پره داربه به پیرین آزو شو بینده اوما بازمن قکنه نش ما چی ما مارگی آوکه براز ماشی خیگای ماشی آوکه ما دار خانی ای ما او ترگین و مایم گوته نه مختار دوده ما دست نه پیل است نه ها است یا وقت چین قیس رونق گینی و ما انگوره کنی زرو کن و ما خوفین هم نسیچیم بینو سانترافیشو سارنوین پانرو سارنوین ما دزمه یا نیمون شما سکن چکنین برو نگریم بو نیبون با این شما آوش ما استا چینا ما گونه خوشه ما شفت کفچو شما نیدی استانبول شیفاشی دکار پک کفچی ما از آواکی قیان چه گوره قی چیریان پانرو سارنوین پانر بی چک ما چین هنجا چی بازمون داده است ما دو خورا رازی ما بی هین شار داون تو دی آوقت چی برم نه ما هین آور رمین قی ها که بقی ما ها بینی جای ما چی ما قی که ها اداره نی بنا کیلو چی بو سامیله یا تار نی آرین چی نی آرین قی ماشین شی بونو بگی شی بدا بیتلیلون رو نشته آی زنگین تم زنگین او فقیر تم فقیر ما رزین بون شیر تبر با ما آین تبر ما حلین که نیشن شیر خستوس پیره نیوش پیره آیوخون باقمت او یین دوی ما از ما اگین بوش ما سرشون شیر ده سر ملا تبرقیشه Şimdi Deveman çarşı sarı öte bakal bağ öte kurmuş karşı çarşı sarı. Devema dahi baraj biraz. Dicle kral kızı barajı arazi man nima pir vere yok fayda man nima çık arazi man bir pirşi. Ya 4-5 kişi cay para gürüt ya ne gürüt arazi parası. Ay bir pir kur bir poundçı. Kadastro oma öte mal ma pir kard orman ve hızla mali. 1500 tane parsel üstü
1500 tane 100 tane parsel taplı ya tapsız. Diğeri bir orman o hızla malikar devlet. Men de ota. Davar maşru tane çerenu hayvan ma bir yüzken panel kurmuş ki. Mesela şiraçak. Ma bestine o zaman. Av ma bir kurmuş bana. Panel baktı oraya. Av diğer çiri. Davarını mani çerenu. Niçin biçer? O zaman o tarafı şiri. Dedelerden 600 yıllık köyümüz Kral Kızı Barajı ve Dicle Barajı'ndan dolayı mallarımızın çoğu su dibinde kaldı. Şu anda kırsal kesim olarak hayvancılık yaptığımız yerde HES projesinden yani bizi engellediğinden dolayı bu işe onay vermiyoruz. Yani köyümüz halkı olarak hayvancılıkla meşgulüz. Meramız sıkıntıya düşüyor. Yani hayvanlarımızın otlak yeri bitmek durumuna geliyor. O yüzden biz ve köylülerimiz bu işi kabul etmiyoruz, istemiyoruz.